En el otoño de 2024, 3 hombres se lanzaron a una hazaña sin precedentes: descender las aguas salvajes del río Castro hasta su peligrosa desembocadura en Lires. A pesar de las condiciones adversas, Rubén, Arturo y Santiago, impulsados por su valor, decidieron enfrentar el reto. Aquí comienza su historia. Let's go! Arriba! Coño un arma. Oh! Estamos a estos collons. Corta ya, joder. Buah, tiene sangre, chaval, en la mochila. No, no. Vai l'historia, A sto cuello! Oh, ayuda! Puedo mirar, que yo saco un 10 en fotografías. A pé da balar, chaval, mira. Eu tiraba por un sitio ao carallo, vamos por este veña. Comenzamos. Capítulo 1. El preludio. Primera ruta, Río Castro, estamos aquí. Tres homazos, tres profesionales. Bueno, vamos a facer un outboxing da preparación de que cousas son imprescindibles, que cousas non son tan necesarias. Están aquí con Rubén, Arturo a la cámara y un servidor. Primero, antes de nada, imprescindible sobre todo, camiseta de Pantera. Vamos a ir explicando das cousas máis imprescindibles hasta as menos. Vai sacando de aí, Rubén. Primero barritas. Barritas. Berrita energética, para non perder forza, collo microsicar este para fai un unboxing de todo o que te trouxemos. Empanada do Jurés. Se é do murciano sirve tamén, pero mellor do Jurés. Jurés 9 da mañán, cola, Empanada. panada de atún. Non te preocupes por dar. Saca para fora, saca todo. A ver, vamos a sacar todo. Aquí hai unha preparación exigente, traje de neopreno do Percebe, Todo de seguridad. zapato do Percebe, suela depilada para resbalar polas pedras. Bueno, buquedillazo. Bueno, Rubén trouxo... A ver, que traes? Cuidado, Táctico. cuidado que trouxo hasta casi pasta de dentes aquí. Táctico de Kit supervivencia. táctico de supervivencia. Incluye vendajes por si sufrimos algún incidente. Empanadillas, barritas, unha toalla, un par de calcetins. Esto, para picaduras de insectos, ortigas y medusas. Ya está, tío. Bueno, más cousas. Bueno, unha merda destas por aquí. Elixir, navalla. Temos aquí elixir para cando cheguemos ao final. A petaca. A petaca. Navalla subirse. E listo. Perrita energética. Bueno, nada, vamos a vestirnos. Vamos a emprender el viaje. Unhas palabras, Arturo, queres dicir algo? No, ya está, todo correcto. Bueno, Por aí empeza o viaje. Ahora aquí cos preparativos. Quen nos vexa vai dicir, pero este onde va? Ves que va a bucear ao río. camiño de Río Castro, cascadas. O Río Castro é un lugar bastante bonito para vir no Braga a bañarse. Mesmo para mí. Toma, fale tilo. O Río Castro, tras falar con Xan, o pai de Rosalía, chegamos á conclusión de que
O río Castro é un río que nace nos montes de Vimianzo, exactamente detrás da mina de Caolín, que hai ali. O recorrido todo do río Castro desemboca en Lires e aproximadamente son uns 30 e pico kilómetros. Este tramo de aquí, xusto o río Castro, se se mira desde o Google Maps, parece que é o punto medio de todo o trayecto. Ya que calculamos que habrá en torno a uns, non sei, se a mitad, pois uns 15 km aproximadamente, ainda que o ChatGPT nos dixo que había 11 ou 12. Toma, xa está, xa non digo nada máis. Para toque ti. Estas cousas cortas, Ben falado aí, Rubén. Expectativa de tempo que nos pode levar isto? Indo tranquilamente, 5 horas. Se son 20 km faisenos de noite, Está chovendo, xa nadamos, escalamos, estamos sin agua, sin batería no móvil. Eu creo que en 5 horas... Expectativa. Expectativa. Ahora mismo levamos 21. E tempo 8 horas. Tempo 8 horas 12 minutos. Pois pas 4 ou 5 da tarde, máis ou menos, esperamos estar no coche Mira, 23 km e 8 horas 45 minutos. en Nemiña, deixamos o coche na playa de Nemiña. Aquí é donde nos vimos bañar no verán. Un lugar bastante bonito. Capítulo 2. El descenso. Como topemos un jabalí de frente, Subiu o jabalí, Mira, ves como está todo a terra fozada ali? A ver. Non ves como está a terra perforada, Bu. Todo jabalí, Ali, todo fozado. Hai que ir de aí, Sí. Hai que ir de aí. Mira. Mira como está comidas as espigas. Dalle. Peja llamante. Aí viene el jabalí. O plan é o seguinte, o jabalí, eu sou o máis rápido, eu escapo correndo. Arturo é o máis grande e o máis pesado, ten que enfrentarse a él. E ti, Rubén? Rubén grava. Rubén grava. Interludio. Río y pan. Hola, buenas. Estamos aquí parados para facer unha pausa, para comer, no medio dun islote. Grava o islote aí. Non sei se se vai apreciar. Estamos en un islote, mira, trae, que gravo desde aquí. Bueno, primeiras impresións da ruta. Nada, non levamos nin a mitad. Vamos xa reventados hasta os collóns, non levamos nin a mitad. E bueno, aquí estamos. Que trouxamos de comer? Arturo, que tes? Bocadillo de paleta ibérica con queso, Bocadillo de paleta ibérica con queso, fruta, empanada do Jurés, barritas energéticas, té. No, si trouxemos, morrer non vamos morrer de fame. Aquí, debaixo da chuvia, no medio do puto río, isto sí que é vida, carallo. Isto é o mellor que hai, verdad? ¿verdad? Esta é a auténtica salud, el bienestar, la alegría de vivir. É o carallo. Pés congelados. Eu estou no escollo, non se vai notar. Eu isto non o cambio por nada, Eu este momento non o cambio por nada. Dios.
A perda volar, chaval, mira. Hostia. Venga, Veña, por onde tiramos? ritmo. Let's go. Acabamos de comer. Vamos. Capítulo 3. El pantano. Está chovendo a mares. Está caendo a chuvia que daba para 5 da tarde. Leva chovendo todo o día, pero ahora mismo está chovendo de carallo. Venga, dale, hostia. Hai que ir ao río. ¡Buah! ¡Con Dios! ¡Hostia! ¡Buah! Cuidado que va en pantano, Cuidado que va en pantano. Cuidado co pantano, suizo. Que a ver si vas a enterrar hasta o peito. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Mira para aquí, mira para aquí. E non me miro pola agua. A ver, oh. Valle, valle. Sí. Hay camino por ahí, ¿sabes? Mira para aí. Hasta o cuello. Hasta esa pedra, vamos hasta esa pedra. Nadando. Sí. Está se complicando a historia, Está complicando bastante, estamos... Bueno, Onde queres ir? hasta esa pedra. Estamos dicindo que estamos chegando ao final, pero a verdade é que non o sabemos. Venga, dale, hostia. Pero para que ti acaba. Aí vai. Natación. Oh, preparation, Estame falando o móvil, chaval. Cuidado, cuidado con aquí. Swimming man. Ahí vamos. Oh. Ahora como subimos aí, hai unha rama. Si tal, Non saca corda, isto gravo, por favor. non hai corda, agarrade vos a min. Agárrate o meu pé. Espera. Agárrate. Dalle, sube. 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 Vai. Trae. A ver, espera. Agárrate a min como se fuera un... A ver, Nada, se agarre a min. hai outro máis. Ai. Como pesa o cabrón este, cabrón. Arriba. Vamos, veña, siguiente prueba. Vamos. Avante. Pantano, escalada. Levamos exactamente 11 km 500 metros. 11 km 500 metros, estamos hasta os collóns. Pensábamos que iban a ser 11 km e posiblemente nos queden 6, 7 km máis. Estamos pejando duro ahora mismo. Está por aquí. Que si non vai nos dar a noite. Que hora é? 4:30. Son as 4:30, esperábamos estar na casa ás 5, ás 6 como moi tarde. Igual nos dá a noite aquí, ao final. Eu calculo que a 6, 7 da tarde non chegamos. 6, 7 da tarde igual nos dá a noite porque levamos 11 e pode haber entre 15 e 20 km. É o que dixen eu. Como hai 20 km... Non o chat repetir. Como Chat repetir equivocouse. Se hai 20 km levamos No, a mitad... 20 no, pero 15 ou 18 hainos. Se hai 18 é casi a mitad do camiño, É Veña, casi a mitad do vamos. camiño levamos 5 horas pejando lle avante. Bueno, corto e cambio. Spring. Como é o conto logo, Rubén? O conto é que pensaba que iba a ser menos Aprieta aí, aprieta ahora. Aí. e vamos apretados de carallo. Levamos máis de 15 km, contábamos con que foran 11, 15 e como máximo 20.
Actualmente xa vamos po máximo 20. Son casi as 6 da tarde. Si son 20 km faisenos de noite. Está chovendo, xa nadamos, escalamos, tiramos por catarata, estamos a dos huevos xa. Ahora é todo monte. Estamos sin agua, sin batería no móvil. É nada. Veña, arriscado primero. Capítulo 4. Monstruo final. Xente, chegamos Bueno, chegamos. o puente. Empezamos o monstruo final, o siguiente level. Canto queda ahora? Non sei. Non sei, ahora che... 1 kilómetro quedará. Un par deles. Un par deles. Un par de kilómetros aínda, levamos 7 horas. 17 kilómetros e medio levamos e 7 horas e cuarto andando aproximadamente. Ao final van a ser 20 kilómetros. Chegamos o tramo final. A succionadora. Ese é o final. Arturo está en pija. Bueno, último tramo, pasar isto. Ainda queda, ao pasar a succionadora. Pero xa é río Pomar. Sí. Bueno, río Pomar Mantén a cámara por si, mantén. por si morre algún de nós. Claro. Bueno, se algún va po caldeiro, polo menos gravalo. Veña. Por aquí. Dache. ...20 kilómetros que levamos, 8 horas de camiño. 8 horas. Creo que vamos a chegar antes de que se nos faja de noite, pero vai estar moi xusto. O final o doble do que esperábamos. Bueno, a ver como pasamos isto, que este é Monstruo final. o monstruo final. Chaval, mira. Olvídate, es unha altura da hostia, Hai que saltar. Vamos a baixar isto a pé. Pero tiradevos o río, non hai fallo. Vamos a baixar isto a pé, que é o monstruo final. No problem. Bueno, ahora sí, algún de nós pode quedar no camiño, Veña, vamos. Veña, tira a mochila, esta ten algo que rompa. La cuerda. Acuérdate aquí. Isto pode levar o carallo. Esta é a cousa máis incómoda. Suizo, colla. Están abrindo as portas, No, de hecho está bajando el nivel, están abriendo y está bajando. No, venga, tira para abajo, vamos. Sí. Vamos. Capítulo final. La orilla. Dios, vexo playa! Dios! Xa se escutou o mar aí diante, Listo, tempo. Espera, non chegamos. Ainda non chegamos, pero bueno, está aí ao lado. Vamos, vai. Como é? 22 km por hora. Xa faremos o recuento exacto, pero que canto é? Ahora mismo levamos 21. É tempo 8 horas. Tempo 8 horas 12 minutos. 8 horas 12 minutos. Chegalle bien. Pensábamos que iban a ser 4, 5, 11 km, 15 km, 20 km. Ao final 20 e pico kilómetros, 8 horas e pico. Quedarános hasta o coche kilómetro e medio como moitísimo. Porque é chegar hasta a playa que non queda... Igual 1 kilómetro hasta a playa. Oi! Após hasta o coche... medio kilómetro. Eso espero. Veña, chavales, avante. Estamos xa na playa de Nemiña, nas dunas.
Quedará, non sei se medio kilómetro ou menos para chegar o coche. Xa está listo, ahora xa camiño relajado, camiñar por duna, fácil. A nada, 23, a ver, redondeando 23, 8 horas. Uy, no, 8 horas e media, temos que chegar ao coche. 8 horas e media. Ahora mismo. Jodido no lo pronóstico a todo mundo. A todo O máis mundo. aproximado fun eu que tirei de máis. Sí. E ao final, Si nos chegan a dicir cando levábamos 7 kilómetros que faltaban hasta chegar a 23, pejamos volta ali no momento. Xa íbamos a estos juegos nos 7 kilómetros, pero bueno, uf, final... vamos a facer unha hazaña única, por onde viñemos non pasou un humano nunca, jamais. nin sei eu se volverá a pasar durante moito tempo. Primeira vez, colocamos a bandeira. Río abaixo desde o Castro hasta Lires, Playa de Nemiña. Aquí estamos os tres. Aí va. A ver se se ve ben no objetivo este. Veña, xa o carallo. Bueno, gente, chegamos ao coche. Listo, solo falta cambiar. Lingotazo. Triple X para celebrar. Nos decimos, Let's go. E veña. Buah. Resultado final, Rubén. Espectacular, eu por 50.000 euros volvo. Ahora mismo. Tempo e kilómetros. Mira, 23 kilómetros e 8 horas 45 minutos, o sea, 9 horas, porque desde que salimos que eu puxo un pouco máis tarde a funcionar, Abre porta. 9 horas 23 kilómetros ou 24, que sei. Aí queda, o que eu quera superar, Polo río, todo polo río. todo polo río. Nadando e todo. Grabado. Hasta a próxima.